Riboti ya utuire botifa idonanie chunchi kia Kenya mirongo inana na bena kuma kiriyana neti baru uchumi wa Kenya ni buthukite bunene kiringanithwa na mwaka muthiru nkuluki. Riboti idonania Minister wa karibu ndene Professor Kithure Kindiki niwe minister urotongerete kiri mantu igi uritingware ne chunchi kia mirongo 65 akathiatwa ni minister wa mantu ya ome Musalia Mudavadi arene chunchi kia mirongo 62 na wakithomo Ezekiel Machogu akayukia kanya katuthatu arene chunchi kia mirongo 58 kaite no kwa Kenya ni bethirite baitari mathina yaraba ukulukira bakiwete wijia kwa ngarama ya uturo ya kintu kiria kithirite kikiringithia Kenya bunene bakiungumania ne botongeretie ne chunchike 15 marando echunchike 8 titikano che siasa echunchike 8 na kuwako shiringi na wachingwe chunchike 3 kikethira kikithiatila kuma ukambuni yo tuiria nkuluki nithirite kuonania ngendo che maminista baba mbere bathirikari ya Ruto tene ya mwaka yumo ndi bethirite baita ngendo nyingi mnome ya Kenya. Riboti ile kuwa nende mwanka kaitene katu kwa rebe merutite kiri mutandao yo kinyaniria. Minister wa karibu ndene Professor Kithure Kindiki barua ta umaruka ome ya Kenya ende netite county mirongo 41 nawe Musalia Mudavadi eta ome ya Kenya maita yara maingi maita 16 Kipchumba Murkomen nethirite akilionga county mirongo 23 na umaruka ome ya Kenya maita ya 6. Elion Diwalo na liongete county mirongo 20 na umaruka ome ya Kenya maita 12. Susan na Kumicha na liongete kiri county mirongo 20 na kumaruka ome ya Kenya maita ya 3. Mithika Linture na liongete kiri county 19 na umaruka ome ya Kenya maita 9. Salim Mvurya na liongete kiri county 18 na umaruka ome ya Kenya maita 10. Abab na Mwamba na liongete kiri county 15 na umaruka ome ya Kenya maita 13. Ezekiel Machogu na liongete kiri county 16 na kuringana na riboti ata umaruka ome ya Kenya. Soipan Tuya na liongete kiri county 14 na umaruka ome ya Kenya maita 7.